त्रिपुरानि त्रिपुरी सिनि सिनि मंकायसासि त्रिपुरानि त्रिपुरी एस्ति हिसनो तारिंदी त्रिपुरी हनै रिंसिदी ट्राइबेल हनै तारिंदी त्रिपुरी हनै रिंसिदी Tini kage second days Agartala Tripura nisme seng Delhi jeta March abo seng Yapang nisme 7 March sekang no abo prai bisa sekang no seng abo no 1 week tam sen planning khaima nise bakse ke sago kabang mana abo planning sara hota seng layo abo haya tam ne ke kaisa ne kok sara ne musugo abo sudo chini interest ni bagaya abo joto Tripura sa jeta boagra Tripura sa ne bang khai tongo boagra jeta Tripura sa ne khaima ni a jagawo seng bukisa pano bono soba sokhaine ba pressure nai bini jete ekor tai begira ta Tripuraland tai kabang ma sini jeta Tripura sarok tak jora mungsa jagao sujug subida mayane abono na hareina seng tini kosto khainai na o samuna seng onkharo o samuna seng khayo abone bagai seng koina nemu sugo Tripura sa joto Tripura hani borok no joto jaga Shillong pha tongthong Guwahati pha tongthong Tripura tongnai rok no norok salsa phane ang himoi chubana ingkangke seng bono bo most welcome ang gonta kaisa phane hingnai abono most welcome ba phese phaimia phano nok tong tu tei phano support khainai norok na ba seng hamai maru phaimia himaya nang jesiko ma hingnai chang abo haikun kok saya je phainai salsa phano ang himnai gonta kaisa phai himnai Tripura sane bagai ba kuno abijog khai ang just support khai nok tongnai jottono seng khaka hamya pharo seng ke bono or no dinai khaiwinai ke bono seng abo tamusine wan sugoi hamya khaiwi ke sanani abo politics ya abo non politics abo do phani bagai jotto Tripura sani bagai or je party phan tongi mano je dharma phan tongmano ekmatro jete bubagra naharmung bubagra Tripura sano mo thangnani yok samarnani chini ganatantra wo seng jeta man thaimanani tongmani man yangi tongmani khaso jagai tongmani aboni ching yok nani abo kuno Tripura sadini kok chaya cheng abone bagai Tripura sa ganatantra jeta India wo jeta cholai tongmani democracy aboni অনুসারে जों मानानि तंगमनि मान यांगै दङ अर्थनिक दिग दिया लेखाफरा दिग दिया चिनि एडिस एरियाव चिनि बेकारक समस्या समाधान इंया गोबां मन साख्रि नां दङ गोबां पोस्ट भेकेन्सि दङ माया गोबां मन तैनो चिनि अरनिव 120 फीट एमेन्डमेन्ट आबनो रुनाय हिमबो रुजागिया गोबां म तैनो आबनो तैनो चिनि अ याकुं बाइचों आगरतला त्रिपुरा आगरतला निसिमे कैपिटल निसिमे जे इंडिया नि जेते कैपिटल दिल्ली आरो जरा याकुं बाइचों थांनाय हिमनाय आबनो जों तिनि आबनो मेसेज रो तिनि सेकेन्ड डे बेलाय लेंजाक बेलाय न कस्ट अंजाक आबनो बागै न अब आं हाय सानो मुसुगो तावान सुगि जे दाविद मोरा सिंह रथिन्द्र अब कनै अब वान सुगिनाय खायो हाया गोबां मैया पनसिमिनो ओ द फावस सबा आन्दोलन खायनो नांगौ जों त्रिपुराओ चिनि गणतन्त्रओ कायसा तो बनानि इंखांखे नायनायदि आ चिनि 1967 सनसिम आन्दोलन खायनाय चिनि जता 1984 सन एडिसि मानखा ओ इंडिया हाव बहायनो ओ भारत हाव बहायनो आन्दोलन खायनाय 200 बছর 190 বছর ब्रिटिश आमलबाय शासन खायजाक माने उइदाउट मुभमेंट सारा कोनो फना नुगिया बुथायमाया आबनि बागै आन्दोलन बायसे इंडिया सादिनंगो आन्दोलन बायसे जों तिन एडिसिबो मानो बेबाक आन्दोलन सा मिजोराम स्टेटमेन्ट माने आन्दोलन बायसे मानो आबनि बागैनो तिन आं सानानो मुसुकमानि खांखे उइदाउट मुभमेंट उइदाउट आन्दोलन हायनो तंखाखे आबो कमाय थांनाय आं सानानो मुसुगो सिनि बुबाग्रा अंखा तिनि त्रिपुरा सानि बुफां थानसानि बुफां सिनि बुबाग्रा जों खांखे थानसानि बुफांनि बेदेक आ बुफांनि बेदेक नि बुसुगो अंखाखे बुथाय थायनाय आबोके चिनि गामियाव तंनाय बुटारक गामियाव तंनाय चिनि जता बुबाग्राना लगिरि तंनाय रक आबोनो थानसानि आ बुफांनि बेदेकनि बसक आ बसकनो बुथाय थायो आ बुथाय ओंखांखे जों जेफोर थानसाङै आन्दोलन खायनाय आ आन्दोलन खायनाय जेमन जों आन्दोलन खायनाय एडिसिबो जों ताबो मान हाय चिनि सार नगेन्द्र सं जता सार चिनि द्रह कुमारी आं सं
गोबां आन्दोलन खायखा सिलायबो आन्दोलन खायले गोबां माने पेकेज तय पेखा आ आन्दोलन लास्ट नि बुथाय खांखे ताबसिनि तिप्रसे एकर 126 बा एग्रीमेंट छिने जता गिराटा ति प्रॉब्लेम जता बो हारमो लास्ट सब जे बररो आ आन्दोलन सामिलनाय आबनि बुथाय आ बुसुग पेदागनि बसखौ बुथाय थायनाय आबनि बुथायनि फल खांखे जे फल मानाय अब पब्लिक रंग करप्शन लगे माने बुआगरना लगे आबनि बादि बुआगरा थांसानि बुफां गाचिनि बुआगरा जों नेतारक जे कयगन तंनाय बागबारियाव राजश्री कलेज अफ एडुकेशन स्किल रोंनक कतर त्रिपुरा हाबार बाय गोरोंजा कायसा इंलिश मीडियम कलेज अ कलेजाव रोंसोलोंनाय रंनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव एग्जाम रंनि बागै रोंफोरोंजागै दं तेजो तो रोंसोलोंनाय रंनि बागै बाक्सा के सब्जेक्ट वाइज रोंफोरोंनाय रंबो खागजाक दं राजश्री कलेज अफ एडुकेशन एंड स्किल रोंनक कतराव फोरोंजागनाय ककबरक इंग्लिश हिस्ट्री एडुकेशन मैथमेटिक्स पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी फिजिक्स केमिस्ट्री बोटानी जूलॉजी तै फिलॉसफी आमाहाय सब्जेक्ट फोरोंजागनाय आबनो कारिबो लाइब्रेरियाव गोबां नांगौमानि बिजाब रक थुमजाक दं तेकाशा कक आरो रोंसोलोंनाय दंनाय रंनि बागै गर्ल्स हस्टेल रकनि सेफ गाहामबो दं गोख्रां हाबार बायकिटिंजाक राजश्री कलेज अफ एडुकेशन स्किल रोंनक कतर रोंसोलोंना बागै तिनि नम्बरक बाय गोरोंदि